bed. Pak sakin kum pakai kulo lat lagi. Long keleng ya orang melaku. Aku lalu menjadi kewa. Ini uji kum sibuk petang ke tinggal. Tinggal long jatuh cuma mengaku dan menjadi. Kul ke cemula. Nggak sanggup malah lagi lagi kewa. Tapi sejak cuma mengaku dan paling. Tinggal paling lagi. Well main paling. Ikas na yang may cuma aku lain long ni. Inalan na ako lain. Kas ko mingin kayo. Ang madal. Kating makikini. Dahil na kayo ako na mawuwa na siya. Kahit pati ako rin na. Nila. Ngal mo minsan kasi siya siya. Inalan na. Ngayon na ako lang yung nakasira sa minsan ito. Inalan na makakay ka din na rin. Cook na siya. Baba, kumita ka din makina. Yes, naman siya. Try and get long. We do it. Katil kita, kinikin mo. Kilpenasu, waging pinsyak mo. Viewers na mark na kayo, kika siya. When Martin Nomo, online viewers, in kayong wikat, Kosrae may ba, sa kayong katito. Maya kayo mo long, shoot na siyong nekpa yung mga magandang passes siya. O ikaw, siya may siluwo, pa yung wikat in kayong speaker larson siya niya. Pastor Frankie, Pastor Simara, devotional si kaya. Kaya, pangaya ko na laso, at ang isang pela na siya. Pastor Frankie, mo, pinayasong sugumay kan siya ko.
Praise the Lord. Going long. Rosis mo shikla po siya ha. Well, kaksigin gat malapit ke mountain Bible study la show. Akik ten sipe yaklas ko win luga won ape music fin kom going up nas welgat win. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises. I sing praises to
singing Gumala Baba Kebe singing Layla spiritual fight God we got Baba Kego Gum God Pulan God Moses Romana Kewa Gum created Kosrae Kona Baba Gum Siadni Baba Gelentim singing Nagekten God Nakakya as you plan you on Baba Kebada Take Nagetili Baba Layla Polo, Layla Alonso Baba, and we got Baba Kosrae, like a Gasmatal Loma from Aplabella Shishke Kosrae Baba. My boy Baba Kamola, my wheel, my wagon facing out. My boy Baba Kamola, the Nana Smart Shayame. My boy Baba Kevin, Baba, my Baba a fast relationship, my revenue Baba, the Bachman Baba, like a win years and then try. Lomana Baba, the Long Lomana Baba, the week of God. Layla Lot Wisdom, Layla Paul Papa, Equally Kesta, Layla Kubu Mosi La Papa Kekosele, Aposi de la Heart Papa, Diego Papa, Interdiction of Two, Balance of Papa gets spirit from an Uncle Papa, Layla Uncle Papa, Equal Minister Papa, Layla Mason Papa, thinking in Pastor Layla Papa. Layla President, the Lord is Papa. Glomala Papa, your President. Layla Papa, Glomala. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Yes, you are great. You are wonderful, God. You are wonderful, God. Layla Papa, yes, you are great, Lord God. Yes, we have a God that is awesome. We have an awesome God. Thank you, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Let's sing. Come on, let's sing. We music in the morning and praise God. We music in the God to God to
God sin wen sin ser na pwek sin wen baka. Sin kan un jen kin wala ngai. Wala na un baba ada ma kwal pe. Kiden baba baba sin un baka. Ilo mana. Thank you Lord. Thank you Lord for word in the prayer. Thank you. Yes, hallelujah. How great is our God. Oh, sing with me. How great is our God. And oh, see how great is our God. Sing with me. How great. How great is our God. Oh, sing with me. How great It's according to your is will, our God. according to your And oh, see how great, Ilo mana. how Thank you Lord great Jesus. is our God. How great is our God. Oh, sing with me. How great is our God. See how great is our God. Oh, sing with me. How great is our God. And oh, see how great is our God. Praise the Lord, pinakawa. Wala pege. Arshlom pinakawa. Welcome you be online viewers when we get killing sim singing ngay. Taga tiya yung singa tina dala mga shamona ta. Nga kina sharing na parum sapal kus posong lal kus nga non ka kengi na kinga sham ramo. Someone na ke Romans 28. Romans 28 kiden kan liye. By Rome. All things work together for good. Is that? Yeah. Rome 8:28. Read it within going. Ash kas Kosrae na meta pena. Kingalan ko ke yin na ke ngali to ash meta going read it. Namnas read it win. How illustrate hun fallen Gisbella. Okay, let's sit down. Falling ke spela. Awasi nga siya ke pa. Ramana kaywa. Is God ram nga liena ke. Paela kat ila Ramana ka falna ke na ke long sila kumo, ko long sin kais na goa. E makuluk ma sikia ke molu. Ma sikia problems, issues kain man na kay ate Ramana kaywa. O na ke long sila. Ilona ke plan mal, ilona ke inkene kola, ilona ke
ma nei laki ke spin kat pang wen pen amok te fa ke kat par man ke yo el tena li mo mai akayil la to etolan ne singan ma akayil la ke fin sang le nom la no singan ka sanga me so nga share na for singan ke nga non ka ngi na ke nga tu me tang nga non ka God indeed God el romana ka wa according to his purpose na ke shipelal na ke oyela na ke kene kon na ke plan lal fin God el na ke purpose lal erala challenges na ke mo man ma ask situations som luser man kan mangan som na Europe possible pari ko kinawan chute nito babalang pangan mem non ko ke chingai ngo senga non ko nga kinga chiga non ko ao babalang in ramana ko according to his purpose like God pa sa el di bum le bum so sa bum de mata chingai tena foundation job chingai sa tena pangan mama mo watching the mo this watching the mo winging na kal gilomalap so share for singing kain igesa wona share singina nakema ngamo to na si kepe chinga to fosi sai ngaki share ke ugnata charge ke Galatians sap kalimegos fosi nakish kosak lalar Amo malungan panchik piang ela ranon ko na ke
Aten skosok la las mutalal fungi. Na mesis ang kapie. Mesis anon kona ke anon kona ke fosse pienga rum sapal gos foston lalgos. Rum sapal gos foston lalgos. Sipeng anon kona ke Galatians 5:1. Lang inge got much skosok. Christ is like skosok ki got le ke mange gosin tu ko ana much skosok ke niko si fil be flokta na ke molan mit kos. Ngashingan ka pasie forsungan ke anon ka pieng ana ke tulang anon ka na ke mekalmen forcing anon ka ping Romans 8:28 to Galatians 5:1 got molin much skosok misinge got te super mol na ke malan felo got te super non ka na ke mol las ke ta felo inte Playlight ka tayo na makapika di in fin pangay nake kum som nake ore masilom ta when kum lose your job kum when le ore masilom man la me koro kum fin som ta when le ore masilom man come flow yak come ski come aklu ki employer silom man ka me kumero as an employee nake enchen so nga share na ma fosungan kan ike sapan na sik ma ike na sik pieng up nga mo sa pete wa siu na na ke kum expecting and deliver the shock mga li ke Galatians 5:1 and mga siwa sa tarliki malan fella sing nga tina ila ke la nga suna ke job to the loose job la ko nga ito mo papa le fa si provide si inke ne ka si oya na sik kan me suga ore malaka kai me mangan so naken mola sha smata lal fungi giten chiki giten kan oro nanak la rep mala kan for som falna ke willan kan ke long sun kan ke mata speke anga ko smach ko Kos into ko ana machikosok and niko si vil be flok na ke molon mit kos. Kung fin machikosok si kung fin chikosok la ne kung si be flok na fela or along silom mata ke long som meta kung lito e fa kana ke molom ko na ke molon mit saye ko mit mali ko misenge fin pa kung me flok le along silom si pe na flok na fela Kung dito pechef kasi di kia nasium ko nasin mo itlom ko why nasi so as matalal kung isi shike na pa nga life na pa la me o yes mama ngatila na ke kung fin mo tsiko sa klase o kung for la flok na fela ete fresh ma kung tila na ke ma kung tila na ke ken na pa finite utirum le e utken gen exaya mai som na ke mga kumlong siko na ke muet lom ko tali na tum kain me mangan ma nga die na ke me mga die na ke forcing so nga ke na share forcing ke len sim sing gespet pena te pena akula lok wo ke ko sing ta shok pang mga utago na sing kan share Romans 28 kinga non ko la Pwede la kate lashin mana kaya wa, ona kaya la kalimye, nage 8:28. So nga mo Indeed, God is in everything. Elash ke mana kaya wa, nasi losya longse, nasi losya longse. Even nasi muet penam takis longse la, kate lash pe iralos. Tashok, masi ikle nasi eldal nasi komo pa ngakom katash salvation lash ke Christ Jesus my wigat and moligat le. Pangan differences seeking aliye na kaya mo italal kung mo born again siya mo born again siya ke challenges nga itaga na kaya mo lasho tasha malashin kan katanglak tin kan katanglak kain challenges na kaya mata kaya mo lasho because pin papangaspe kataga na singa na misingin kataga long castle God then long castle God in kain mo in kain sorry makin castle na kaya mo lasho so Ako pa nga mga coin-share ke peche nga flilapel na sil Pastor Marlon len kain to ko pina akyoki ko na ke Marshall len kain ko share pe Marshall pe ke iko si klomala pe ke pelo klomala praise the Lord
this. Praise the Lord. Kulo kaksikin papatamarsin kasraw, topoklaksin siyaksin ko paila katil aramana kaywa. Asmat lang si tubog. Kal non. Meron men, tubog, masik lang. Kal tubog. Pastor, yeah? Is he in everything? They locked him on the prayer. Indeed, he is in everything. I woke up with Anaki kalbo pas pregnant baptis jaban katna kumay tapok lamas. Katito takat imana kayo. Ta imana kayo. Katilero inashbo takoke. Nasilo silang sid. Ao kilo sid bangun bal na kisipela. Alright, tapok messing. Answer upon the language. Top na kya upon the language. Paila katilero mana kayo. Ao. Ma ashing plan lal, de ke plan lo man. Ma el plan yo elashke. Now, atma si pang free will. Elorika tel china shislan mitmet. Elusina shishko. Kalim katine to katin chilela. Na ene na kumin kalim kela. Na ke iplan selfish, you know. Mol ma pat na shinchimit. Katilero masi pailmo epinelero manakaiwa inbo tamana na silosya longsil esyape longsil iltit ko ke kumarela kumin longsikat akat si pena paura kumin longsilan Philippi luus na tulu ko Philippi el somon it is God kola tukisang kitin skili Philippi Aknaşke işe manat atmasın. El los que te şike kaskoşayo. Both to will and to do. Katilero. Siyemetelan kan non kaya. Elan kanaro. Na kumpinesum na ke longolal kus ke Rome na elmo na selo simalong si. Na atpe topsenge ko na kan mo. Ang katil bin mo tong kis ko in tram wangan selfish in tong kis ko ngan ta katil mo len tram. Tong kis ko ngan tikan ralan ma tikan maklin maklun wo kul An kianik paya mo, wangin met kanta ka na papel vinte, hameka. So it is God's plan. It is God's will. And Gungan. Kung may coin, cut na kayo, may katoy pa nga, may perishing eh. Lemil pa kayo, kung kunak mo ulan, pa lemil tula, tal teka nakulin. So, misingi, kikatli na kayo, mukui-kui,
mga katil siya na siya panangkat ko in-invite mo na kayo liya kakilyanak to na mana wo si kumin we one kill on ilmohul hilmalankat na kumkain kalam ki all the way up to med ngayon may tla siya akwa kin may kalamin lalmet may limitations ma katpangon lalmet limitations siya kung pinakay kamay na tama takana na ki ensima may taway na pangay may last year so kung kain fakla lalmet may limitations siya kung pinri hindi na pepala lalmet may tinkanito awangin ngon kat awangin pem na siya kung tekan dia kemuluman. So inkain lahan kalam kato. Inkan tepokla kato sinsiak singa paila katil. It is for it is God which worketh in you. To amo top kena kya. But nasintalik na tolo. And nga fact piang amo yes and no. Sipian pa yes katil ro anak ilang silala. But there are instances in life makatamaw makumli ma ette katilar ke aske o si mana fshes kum kalam ke pa nga kum isusta na bagat mat kuluktari rom toli long tol kati isusta kat mat kuluktari wang le fin saktar kat pang enemies lan ka patli katil kan ramasi naki akwa klala naki masap klala kat mat kuluktari penalty ma kumpay misangan kumpay kayukan wangan pinsak lom altaka haul kumle laman kasok to klak min kumpa moyengan praise the Lord kaya nga mo kat balancing Ngayon 16 flock lang na may lukorin sa Talimekos. Mga share na devotion. May na kayo kamay miss devotion ni kayan. Tapi lang ang matar ka teorik makin makat devotion kaya. May kumpin siya nga long ki devotion. Taktit pa paklain tiyo kaya kun matita. Kumitalame. Kumalasya oksingkat. Kumalasya oksingkat. Nga pinrecommend mait na pal nga tissue pepaklan long. Pangan mamakin mait ma. Wang na pa yasipe. But kisipin lang silan ka. Long sikot. Kumsa sang sipasan ng Jesus. Katalan na tarilan na pay kilong silan katong. Nga sip na ngali na pala. Alam na yok lang na pala kat na sik. Nga share na sin may chimsingi. Nga mo ki mula ko misingi. Tekan pak na si matwork, ekran na mato. To masih nga share na si may chinga. Nga mataye ngol lime ko fail. Mga tipakin mo, nga mata, nga tipak matwork. Nga ti loeng aku ye nakimapay ko, may tapong nakimako. Nga mo, nga tipak na singgelo ko. Nga mataye ngol lime ko fail. Matapangan, tiye matwork. All right. Now, in mo laki ye ngol lime ko fail nga mata ye angaul kata angaul tolu kilang sila kinan kamo hasiwas at pay nga kain mo pal na kilang sila si pena pangi mangas ke mama
kati Lorela ngan ko nito mo, but belchi na ma Lorela makaipan na nakikat mo ilaki ma fal nakilang sila. Na India nga tulong wengan man maklake nga wialu nga aul matwa ki class na ko pel na kayo na ki kalwen bachiya klame ifo kalwen nga aul class na ko pel na kayo ngaske kapek lun aluo lutiyak nga parents logon nila matapat matol Makunin papa si pain kulchaw singe kulchaw singe inkan partner yurin katlak to na wangan mangan yuru ngatikan kiti talik na tiko kikaslan kat mayen talangit man na connectar na ngamit na kikiepche nga pak na sil malanti nimnim lanti sis mo ang arona nganti kikiep nganti katashu nganti orakate na mamakal ang arona fonna Kung pagkama to, kumikandalik siya na tingkat. Kung tinin ako niya nga, nakinakumsum ni Kifela siya natlum. Kung tinin ako niya nga, nakinya na, wangin may pa kulukilal pong isiluman, wangin may pa yiskum laliki. Pinkat, ilaro, tama na kayo for all things, inkan muna siya. Napangama sila lalawa. Ilorela kumingkan pang talik sinatan. Praise the Lord. Nang amo katorsyuk pangan ngait singa na ki inkan tapula ma Pastor Frankil tako kaya nga kitin wailal emot na kaywan silpe loing na kaya akalin. Paila katil rama na kaywa. Fal na kaya akwaklala. Asma nga kumlima alang sa palin pangay tamitili ya. Mens kontial na kifanya na rin ka siyak lai palrang. Tarikilo lang tarim tanake. El fin fak mo kuminahulyak pep tayo orela pa kumasin singa kyan. Simple. Ala kila fred. But som pastolinol mo. Kya uso kung shal kang la ma pul tra hoswela mil far. To isla simile. El mo 2% ka whole milk skim milk. To isla ben. El tinang talima si makiao shal sa kwa. Metis ma si makiao rang. Ma si makiao shal la. Menil pam taro mil far. Hey, final
Hey, for ko ngay God ko cũng ti sal sal cao cũng có phương anh sal sal mong mà full sa nay lo suela mil fas mới ti lang pang ti fa at te kon si len ki vaccine and when ki praise the Lord không to kon nam singi ki en si ma may ngos si lokatin na nakmanas liye ki may puke ta katari kumita tari la nga sam lokay la sa ki lukar sa tali makers post singal to lu na kilongol siye now kate luokoren saptalimekor posin na kisngalikos mga kumin lela ko kumkan liin siyangan naki me paibal na tuman na as na samsam kumin kan aklin maka samsam ngila katina samsamin ispello ko na sin ngakan ritela na sin met na kay watching al tolu naki longol siya pangaritin siya pangamo pangawo yang aritin na siya ale wono simte katita la me kumera tanangit ma pana mga ito mo kumera tanangit ma long tamit nga wipa translation well praise the Lord nakmanas alam na matasui kalanglan kat na human ki kumito la siya kat lumano which is impossible for anybody for any individual to know kat it is impossible papel siya makatil lang si kumin mo ulan lilaymil ta ka pepala pak malaymil ta ka misya ki mait na piye ka to pinmait na kaywa may tikas na may tikas born again may tikas around na kilong silang God. All right, good. All right, I'll read. Kuya na pas. Ye pa ye may tafak mo kat may well. Kumalito sambrams kungan. Pa ye may tafak mo kat may well. Fin paye katwel na singkat. Akat pinitay kat na makisupos. Hasmit lang si pak katasik kimasingan. Kat katwel na singkat. Kat pinitay kat na makisupos. Mekalme katinwel tawat. Mekalme kuminwel na singkat. Elatum anak tamit melong me sangawrik mam tanang oskoto me kumewe me kalmen may tapin mo kumwel all right in fact mo kumwel so me pa pala fact mo pa kumwel na singkad may mamul kun na nanakla makati lang alawan na matway ilan pukil kun to pom kuminsang penye lan ngisrekot luman kumsang pe kaywa ilan narakuluk na siya makumlang siya pangan wala men me well na singkat men kumemal kun kumle pulese kumle nakum arama si makatil lang siya fin akat finitekat na makisupos kaya nga siya pengam tapok lain siya ipo kakat finitekat na makisupos me kalme kaya si Mike lan may matupo katin mo siya bubuki makadra si Mike
Tako matanga kitin matakay ni na from kila ka na ngay kumitsangan kita tuni. Tako na mito may koing matangan tako kitin kon from. Brother Inmon, praise the Lord. Kaya sikingan kain tapuk, kingalo nga kataya lumpia ngali mo pensi makat ti wala pa taro ma lang silan mueta. Kat wala practices ma mueta oro na nakilang sila panagdali kat makat tinaway kat wala tal nakiwang. Oh, ki wala siyong pagping ala kyalim si makialim ito na kat wala kisipin kataro ma mueta sanga. Na at pinarama mo ito lang siya kat tinaway. Okay. Pahan Silta. nila, yeah. Tawil bang. Amen. When mul mapat patako ki Christ Jesus, katino tin first ke malang silan kat, akat pinta rikman na sin wait, nakat well na paya pang. Well na sin kata para kat pinay pang mo ito hakwak pesin, nanaklas, palalas, hoyalas nge, mo katin rang, katetera mo kat pala kaya mo ito pa katetera malang silan kata. Na yan si makat kita nge. Now, kat pin mo na, makispin mo ito. Me calme. Kumri ki fusesha, kumri ti, kasko siya na kumri ti ang. Ye paya mo ito fa, fusesha ang tingan. Pin paya, katwil na singkat, nakatapok la tariyan siya. En si tukal taga mo, kat pinitekat na, makisupus. Hipo ka kat pinitekat na, ang makisupin mo ito. Kasi sa maikan met na kayo. Sola po minito kat maika katin long lame kung pakan. Tay, sola po pinas toplum. Al Rosa. Praise God. Amen. Yeah, pwede mo ito fa makatway lao nga way kisipin Jesus Christ. Amen. So, kat fin itay kat na ngay tay mo ito tinay ito understand kasan ka or ki nga may mataki kasan ka may ngaki mo ito in bui molde or ngay crazy ngay tali yung mga crazy ki nga na fact na ki nga way na sin God. May ta fa nga way na sin God kisipin nga ra way lang God nga fa ki paying bo sa ngay tay ka na nga itay ya nga fa ka nga kisipos nga ki kon mole or nga crazy kung Filipino niya crazy it's okay because nga crazy na sin God nga fa ka was na sin may tay kan mole so paano lang sa lang Christ palim fair. Okay. Nakumpintop na kumtapukin siya. Kat fin itekat na, makisupos. Pa, kat tapoklap, Sister Rosal tapoklap en siya nga nakin. Kumwen, makisupin, mamay ta siya nga, mamay ta sa kyatokin, mamay ta may kun ke, kumti may tikin Christ Jesus. Kumti siyangin tot, kumin fakak mapayayin na siya. Scripture pa nga, payayin na payayin. Na well, may talikat, makat well, nga mo, Brother Ilmonil ko in fact, penamasing eh. Matali ka pan Pentecost, takay ni matayin pa, naliyan eh. May mataraw na kilay na ligo. May uwatu, may mata, ngayit ko may, asipin tanan yung kopi, on na ne, lay na ligo. Ilmitan, singal ko, tapuk laman liya. Tasok to, en sito kakikalam kaya ngayon, akat pinitekat na, amin, kutikom na. Na, makisupugos. Ipo ko kuminitay ka ta, kuminitay ko makisupin mo ito. Siya makatirik man na sin mo ito. E may kalme kuminitay ko na, ang makisupel ta. Siya kain kasi katipinan siya, katinipinan na siya na. Salak pong na ito kot may ka na siya. Mat na kayo, katakay ni Sampa. Well, inteleran na upila la yok liki kumtan. All right. Amen. Ngayon mo tayo wagigihan siya basta mal.
Magimme. When she shipped the bullet and melimanga with cash of a latin and melon. 2 barbecue, spare ribs, prime ribs. Awusin ang talong sin pasalino, malana. Taki ko, ani, tekon tulen. Tana samsam ning ko. Ang kaliyel lang. Matanam tanay ses, naingan. Pangan mo si makatli kaya. Aliyan dalal tapos gaskin. Nadalingit maliya, siya ko pen na. Ngati na will kasi pen. Ngakalan sa pumamay talong siya. Ngamit siya alin na kalinya sin melay man. Usi lo ka. Pass. Aw. Pass ang ngayon niya turit mo. Ano kate? Pangan kalmi. Kunaman lang, praise the Lord. Along sige, fact mo, katwin well na singkat. Kalma, we're just gonna go out of our ways and even go ballistic in what we believe in the word. And regardless of opinions, mataka inakulukikat niya. But praise God, ano na along si fact singan Brother Raymond. Nakate, aksya pila masing man, pospe na, akat pinitaykat na, makisipubus. Bupe nakitin, sige, kolla masing kikasing disan, kat pasi peplok na kikusay. Kung kan si kasing disan na, tos kitin kan liye. Anak nas, fact makum na, katirek pa yisto, kateta ka kumin mo itay la kuminti, silpe read na. Met na pakantan read na, kalam kil rita, tayo los kila me kalme na kimaulalan. Isang pel na kiwa kung read kastan katal tako, ngon pangay, alakay la mama fela kayo nurik makina. Nganing kat pa mo klima na kaywa. Pitsi si ma, kastan katal tako, tako shalo pitsi si na shum, kuminte memorize ita fact, wangin kime. Wangin kimauluman. Katalinak ko, ngali niya siya nangalinak ko nito fact man paspas. May nga reading nga memorize si mga. But then kung kapen tiliyak kimula ko. Nga pinaliti kung kapen tiliyak kimula. Makasan ka taka na kimakatas kimisingin na kingonan ka kilemil fact mo. Kas ngayon ngonil moul. It is the spirit that quickens ngon pa may sang moul. I-question na wangan siya na ke. So, kung memorize na, ikwen na pangan, wangan siya. But then if yung online kat, man kung taliksin natin kat, makumpornikin, manganing kat mo rin ko. Alright. Nakataka na kayo faxing mo. Okay, conflock. Tarkat, singal tulo. For whether we be beside ourselves, it is to God. El papanangan, laman wail mo kuya. Pat na singka. Or whether we be sober, it is for your cause. Kung esmak, kung te soy, kung te nikun kum, na it is for your cause. Siya kan sisip top na pusesa. Asurum, kolak mo, sa ilaw shoot. Kuchinsiyok sukungan pa, it is for you. Palokan na nakikas ko siya. Nga gusin nakikasing nis ko min maliin. Pagkas ko, pangakain mo itmakainin na lut-lut kas ko siya. Puka te pang suku. Pagkas. Pilipay sisingal tulo. Aw. Look up. Slap look. Look, Corin. Sap kalimekor. Aw. Pwede po singal tuloy pang aw. Nga-ready na siyang ke new NLT. Hindi ko ba? Check na
Ike kumpin lang si kashigat ki masinga naknas takon ke. Kashigat ke. Kumpin lang naknas sang ni ki kas Kosrae posingal tolu singan. Lukoran saptali mekos. Posingal toluan. Ya paya may tafak mo kat well. Pin paya kat well na singkat. Akat pin etay kat na mana kesupos. Siya may sisiyak ng singa na. Pangayan si mangang sila kung kain tapuk na siya. Kung kain siya na siya kiting kain law. Asmit kain kasyagat ng singa. Kal machiki kita long. Praise the Lord. Okay. Ipsitok ngan bagong Ipsitok na. Akat pinitekat na. Makisipos. Okay. Akat finitekat na makisipos. Kat kalmesik pa. Kat finitekat na. Kat fin normal makisipin kat. Orit man ki faklan wait ko. Oralan wait. Kat wilal tal pa na. Tinahil yasi kat. Kulan pa nahil tal. Cool. Ngama kat finite kat na katena well na katena well maki kat oret man sin wait. Nga mo ipsi penamit nga nilala tapok lang na. Kat finwal kat well na singkat. To kat finitekat. Finamay tafak mat kat well. Kat tinawel. Kat itekat. Katin mo. Ital pinasapan. Pinapak kuluk. Makumran. Kumpin mo. Ilara kuluk na siya makumlang sinayin. Makum well. To kumtikle. Kung ti flokle akulukyan, changala, ako matana ka kung tinawin, kilang silang kat, to kung matana ki principles makatil chut kung fast na ki malong silang kat, naro ensinga nil kan pakma, akat pinetay kat na, makisupugos. Sipesira kung metay kum nangan na ki silelalom ki kumanating kata pa, kumin maro masimapayi, masiwasa, tapanangil ko liye kakilan at maulepe. Amen. Praise the Lord. Nga mapangan masi mga siki ngan kan long ki fak lumano. Marketing kan kalim kela. Pinne mo ito fak mo katwel. Katat ka kain na siltal. Katat te floyak siltal. Akat si na fak na silt mo. Katwel na sinatra. Min pangin malong singa na ro. Nakisipin pangin sila lalo mo. Kumitay kum na. O nakikatil wala kumpangan na. Min kumpinikin la siya kumaan, na kumewkwela pakwal tala, na mo kumtitay kum na, kumikin ko. Praise the Lord. Kalam kita, kum kita buk. Kal kum. Praise the Lord. Praise the Lord. Okay, Mike. Me kisin siyak sa kong anen si kong faka. Ena kong tapok la pienga ke kong fak mo. Me fin katete katin mo koin. Me always be alert ako lain koin. Me even to patati na ke level lan mo itse. We have to be we have to get to their level katin kan explain things to them that kan kalim ke. They might not wash again si fana. So that's why Fatma me kulake it says. But if we are in our right minds, it is for your benefit. Amen. So make shipese pakotin mo koin akala mi Jesus na silta lana. Kung liye siya na kung kan liye pete na anak yung aliyaw, to alak kay pangay akataya, pangay faklal mita, pangay faklal Sister Rosa, pangay faklal Sister Nona, may faklo man. Wala paal, katpaal kun. Paal na siya ngayon. Alright? Al pinawan siya kung paal kun kalima,
papenangan mo kumutanon ko kalpuna. Kung finki akakain ke, may takakain. Faklam lame kumnon ko ro ette pangasiman. Praise the Lord. All right, kaltar katsum. Inge long silan Christ pa lame fish. Okay, kal pastalino. Sang kula lanchut my consume. Kinggan jargat pala. Elan na fall nagi. Mul mga dashkim. Amen. False na buhos banggitan kan lutut kaya ito ke elmo kay sisters tako ala na siya ko yaksin mo ito Marshall Schmidt tigat taka na rin Christ. Narapen sa mga tlikia profession na wawalas Paul in fact la mo enemy lalali mo is mad. Kishipin all these nice things that don't matter for eternal life. Itel non ko kela el Pharisee se el tako ke shuf na ito yakse el ala na mana pa o el likia mga or may ito mo el well tana in fact pa naging Philippi la el mo alikia mga mo ito si kung mapilesh si kishpin liyak masi ni wikiyak mo nga well ito siya kung dele kala makel fa na simitlo niya siya papila ni siya ngala mo ito ko in charm fact mawawukers lapan lut lapan en makatako we sew makatako ngay alay tayo kumame si kumarang ko kon ukoy kat singi ko ukoy makasan gat fago pama singi skin kanya kayat na pa men el charm kela katfin se ko na mama shos ngay mahita pa or katligyan nam taral tal peki masina na elsi ma polel folayla il mesi make the mabuki mo like polo all the nice things that don't matter for eternal life. He's a Pharisee of the Pharisees. Il alina me zealot se bang il alina moniac na pa kada mo ito in fact if kap ay kala na moniac ke alu katka kya kung shula non ko kanti me tapula kung peptide sa long mamoy fact ti mamoy fact na panang vaccine na siya kaya siya tiyala whale na ito siya may tamut kumukuluk na siya para kat tol na mga mana pa katol na inta liya ten mo kain kala may kila masi par katara tiwan na todo na Praise God. Ay kulo malapas talino ala na kyalam na pa pangamar nganga siya met na kawenta kamen faklo man e kasho pe met tan chipe yokaliklikina met tapong lanan ko mo kumnikin ma kumanatin kat ngan kat politiko ma bawsot na jumka met kum tapong lanan ko mo toplo man ngat te kain li taliksin natin kat sap nakipakan kum kain te ala kyalam ki ito from faktakan lama Pat nakinganin kat pa inikes lang yung kyalam kya kum kain nikin fakta kumulkin. Pangay katan maslos. Katan maslos tenat ako alamu ke fact from mo. Akatat ako el mulkin el tenat ale katat yung nawawan meter. Okay. Masap la. Glomala. Example begden ganli. Ngay sam Sister Dorel siya kel dewi el fin online na lipe. Sister Dorel Preston lan wisia. Messi kum non ko likia Preston luman ko. May pos kain food yagi Preston akum likia sigaluin kan peptides le. That's crazy. Mangan sin mo ito kumaranan mapilesh le. Or pangan masimaliti ka misingay. May malong ang papel sa neck na siko kaksya. Lan mo ito yakin lan mo ito kimo. Kumen na kan likia masingan mo ne wake le mo mad. Klala na kikin sipon mo. Yok lelulutut lumbam na kangkumle. Kilomala. Praise the Lord. Alam mo na pa klomala pastrino. May kumtapong naki pas kalaklak yakin lan mo ito. Itlikan taroin ka siya. Fin mo ito patulokon kum ki
mauluman na kimakumaskyo kum sangin ko kum mek kum flenorela urikman na sin mo ito nanakmanas kinga sam-sama ngayon ngali kum Kosrae Kona kaywa ngalal mo kum kalim kela tiarle kum pangasamon na siya men kinga fak mga fak ma kapas na kimalututo kum liye kum petarla kumas kimas ngamit payapala falay ritiak perangay na siya kita penalal polo na isam na corona ngay ilta ko kil sikilan proof yan na sin may taki may lutut kikiye here's his mata ko el sikilan nakataye mam may fakak mal fako ki makatil sang el pa may tibak mo gospel singat ito ko na silsin may Christ Jesus na pasang na panangkil sikilan mukli mangayo may tangay tlaliyal ki kuluklal ki malala kuluk repetition lala ta commit la kay may ta kain long ke may ta kain changin ke itayak na pala melaro kuluko but then itayak pel ki lut na ki as a Pharisee itayak na payin ima lalmet met catch up peng ini na in palong melutut singayo pe man may maporna kita kum naliye kumanga kum ingan ki kum longola papa kulo panang ayak met nga will na sin God will na sin met din na sin ka nga ukoy na akpalet nga ukoy na kaksak yakun lan meta ako yun na nanaklan meta ang apas na kilang silang ka may lutut siya ngayon nakataka na kiyan siya na mo mit ilal na mit na pala kwal ito mga inino na mit na kayo mapinagi aluma ay si kanina aluma may yung arala mo nga ito may sipin mo ti alu pa chamra mekatil pak vin mai chit ko non ko mo il soel na sin ka il ki kato na sin mai il tema pleasure la il selfish kadil sang dal mit kadil sang ko na sin ilan kan sang amikin ka pain mo ito na you're in Christ I'll pain na ke inta el pais glory lan kat kadil ti kan share na sin mo glory lan na panang minuto tiyo ye kang katet ka na ke talik na king kat men pelse mo share ang kumita tarla kumatan sin kumita la kumwelingin na sin kat and this is not even way kumakula na ke ingan mapatpat kita lumin ko mait ma kumrek man singa mait finan ko siya na yok mga sambram dia mait lasi har long si na pa yung walaltan long si alakin long si pilese la tal cool talik na tal mait na kibiye sis wal sen in fact, kumpa wailan, man kumfas ke mapailan God, and it's good. Man payapala pa kumwail na sing God. Katinin na kinalan na paroy na pay kumait mato pinani na line makatil pa hinin na katin proy ke. Nali iplom ke maluto siya nga pa preso ko tapo yan nga. Ako pinitekat na makisipos. May kumitekom na gan. Kumitekom as God knows you. Kumitekom outside of God's plan. Ipo kumpas pa na rekomendar. Kumitekom na masih kumite kum kiangan kisbin ngonlan kat pamolin kuman ten kum na pa yepangan kum na pa singan pa esum na yurin kat mayen kumol misenge kisbin lalal pungilom kit Jesus Christ
E ma kumrela kum kansang prupian pa, kumaulia kum baptize, kum pinili mo kum sapas belikat pa, kat elorik main ko. Himalayang saprat prupian gimatan kat will present you blameless, without blemish. Katin mo, liikat ke, lain na kayo waki mo ulasyo. Katapula katin na kilin ngay, kikatayan na, faklam kayo na, basta di naman siya ngal kasas. May tanan ka mga laya kanal. Ilpin na mata ni kiyak, tikal may nga fakal na fakal pa. Partner in share sila pa yun. Ngalong si Waylol, ngalong si share. May tingin mo kat... Nga may tingin fact, mamay tingin fact kesa. Ngalan na may tingin fact, mamay tingin on ko kesa. Sosas kong iyawat na yaman. Ngona rin ba ito? Mato, ti mata la, mato. Alright, go ahead. Ngayon karas mo singin. Na long ako yaman, singin na kimay kek namin. Katwa na share kimau kaslan katako kimay lutut ngay. Nakatsang likat la katasya ye. Pin na may tafak katangay. Katya pay katwel. Na sin Christ mo kayo na. Takatya tuna ko kimau kunesyo. Kung kayo nilpas na nila ka biyampan kililo. May tampakantin pa kung kuluk payak lalo. Ang sursilong ang tapakum talmi. Kalapakum tal. Nangaloyan kita no, katit kalang na pension, may fin nga ngati kanento. Ngati kanento. Nangati yakan na kima, nga yakan kat, lal karangan. Lan matana ki makati lang jo. Pangay masima, il matana ki kas, il tikan jo ma, follow yaksum, troyle, orik main mait whale na payi. Whalin mait. Nga pinipaka nga yung matungatiya kanal. Nga yakat like kan karangan siya mo. Kung pinpatatyang nakikatay na makyatrat na yurin kat luman. Mata na yurin kat. Kung pinsunat ako na tako na yuron. Mule, ilan makarangan kong lain na kaywa na kinakumata yuron mapat-pat. Katsamram kimasinangin na kiyorikman na si Meta. Alright, liye, kikotalin na urikman na ito. Katkan pilir siya, matayan kiyas, talik natos. Katkan pilir siya mga. Ekin mo katmukul kita ukay na kawaklas nga rana lang sila. Wang sipin mamatayan kiyas, wang sipin mga. Katara na makat, selfish. Non ka mapay, sa to. Pangan mapay ilaw. Hindi matakilang silang kat. Hindi responsibility lalan pa. Ilan kan tapayak taliksingin. Taliksingin kan matala kikaslan kat. Mungu kikaslan kat. Muul kikaslan kat. Manilpin matala leti sumdiki. Liye pelo singin problem mo. Parents urik ma, sukuk mani, sukuk peng-peng. Nakikainin mo na kayo, malkan la, intafala taliksingin. Nakimalang silang kat. Na faklas na katingkan kasyakat kaya katsipyan na sangli kat namsingi. Katingkan nila. Na pinpangalain si mga sumliki fellow. Pinipilian si mani siya mawangin to. Pin. Harsh pilian si talaw ruk. Hetis si pandangaus. Yakin niya malon kumli. Kumalep. Kung ni matwa siya nga kung tinapiyaya, kung una ki kung fuang, ala kung fuang ki kung patmata kung matasoy, kung tiyan na patmata manaspas, lukoyin nga. Akong mukul, ala mukul na paye, pukuko, syunato. Apa pa ko?
Now, may anaki second si nga siya pelo. Pia mait mga orik mga singay. Mait kan pau si mula ko. May apwag si, may kosi, may katrop si. May lalmit mait si. May pel si mga kumesum di kipelo, ti sipan na mga natripe. May ngayon long makatil pa ako. Ingan ki makatil pa ako. Minti mga pa ako pa ngayon. Kung long tarik kiluo ko rin sa palime ko sanda. Makat pa ako. Katamay tayo kis poslungun malil pa mo. Hello, ko si sana malim katil from the shoe. Kung nan ko magkikat may tunja, kat tu from yimutum, kilang sinalas kitin kiep kung kimanakat nan ko, kat back makatil pa ko, kumin maingan ki mulchinge, matana pelo experiencing ka sao, your relationship with your God, ay way nan ka sao Panginoon. Maturo kon mato, maturo kon feteli ko nang. Come che lutti che sono andato con man. Praise the Lord. Now, all right, yinge long silon Christ palim first. All right, kol alam na mo, katatay tapilan na palen kilongul, kumin maliye. Pinas kitchen ja kum tilokun ja. Kaya men singe, yinge pel singe present. Instead of kumatarik ko, lalmet mo itakulin makumar, ito la kuluka kumnarona, misingi kumitatari, ngon lumil kon, ilasiksing na paiki, mana kiwa matifers, pal na kilong silang kata. So, ito ka mo, long silang Christ palayim first. Paye, basum, take it personally, take it personally. He's the mo, pangay makatil pak na siman. Long silang layim palayim mo lumano. कि कताकले लासिए में तेल मीसे के मितन केवा एल पमीसे के मितन केवा शकाल में पा मितन केवा एन सिंगे नशे किती रीति क्यालम केला मितन केवा इसके मीसे लाल माँ सिंगे ने नहीं नैत के सिंगे पा मित सिमला लाल पुमीसा एल टीम तनार लॉन्ग सिलाल चंगाउरियाक कचासिंगे नहीं तित को किया पेला मित सिंग नॉन कमो El tinin na born again. El tinin na Christ Jesus in Molella. El konan matara long sila nel sumna during God. Wangin masingin. Kalme pa met na kay wa we a pace. Ngalong si ngshemo ko mine ekel is Christ ele we a pace. Kemislela. El mise que met na kaywa long akuye met na kaywa ma online long el te mise que shaula el te mise que met melen met Kosrae Kona el te mise que met kialu singapka el mise ta met na kaywa in kainito la arpil saksi men masima Kosrae kumle masima panang katsum na inel ela el orelan kenik sumay e palokin kum na yuringkan. El bise que met na kabata elos siya mol fa tia mol na selos pangan. El fa tia mol na selos sipena. Ang na sel siya mise mol na sin Christ Jesus. Singon Lord God ke mainge katia sibil penon ko ke katay na met fal na ke lilan meta. Met katta non ko ke Christ fal pen na ke lilan meta. Ainge katia sibil laro. Kumni praise the Lord. Ko kum kain lila makumataliki mo ito kaskasakya kiratat kya kumpe na pa kumsangan men manalo kumsanga kumaro kumna mo yakile na klap belsi mamitsi nsi fulat kumbe na kasi hen na kayo nga sum na waking am takin na kayo nga utyak na ki crowd siya da ngaliatin mo ito ngay tali mo ito ko ngalila silang kipe nanti ngayon. Nangay ang yang silpin na wang malokiluk na siya. Pelpos nga kain lila, ngayang yang ramram tayo long kil muna pa na siya. Nangamoy kila kay kitin pela nga fasul pera masitu ka. May maro ma kumsangangan sikili kum ngamo kumekain liek la pangima kumaron.
pangikum. May kia pa kumle. Napanang, may singe katilali may tanang kasil, may nakuluk si pangay, may kumliyak masyo ko, from sil, may chilbera masyo na. Mensis kuminti, malum pa masyo nga. Mal enlom kaya pa kung proyek yan. Katla ni Kesta na silan mo. Paya pa nakikatlit Jesus. Siya siyong Isus na matok lalal pong iki Christ. So na lain, so na malaman tok na lang si Christ. Ti siya pa nan siya. Sikalikos, kisi mo itil kapasyang na si Christ, alright, alam na kalim. Kat para na siya ito na kat kapas, para kung kapas ta, at may kalatin na kapas. Pai. Hindi siya talik siya ngayon. Kung malap kaya kung latalita, tatawapan. Praise the Lord. Kasi may tayo kapasyang na sin Christ, nga lalal pong imakot na kaywan siya kikatas online no, may na kaywa masunap kapas na sin Christ, as ng kenik si ma katilaki mo, layem si na pakityon si nga lakosyon ko rin mo, layem Jesus ba, tinga pa rin mo, pan kenik, paye mo. Wangan may konsum na yun, papel pinte sang na siya, pinte ame kanol. Kapasyang pange, kumauliya kung baptize le. Kumays Christ na lay may mitlango. Praise the Lord. At mitlang siya kita yaktayan siya kum kapasyang pa kya? Kung pinurik magkantyon sapta siya pa singal toluan. Kumisel, lalal pong elisel, ilorotame, kuminik letarik sinatol. Tiki me, singal toluan, tiki akbuklan me, tiki planlan me, tiki orolan me. Akyal si pena. Praise the Lord. So kapasyang, may na kayo wikat long si mata, kalong si pekes makin online na. May online na long si, comment na kipak mo, nga kulo malapala na muna pa kata, may kumrokan, wangan si pekun pekangan, kumetuya mo kat. May luto tato ko kuminauliak mo uli. Tingapa mo li kumlata, katlan kat mga share nga, katpinsak mo, katlan mo li kumle. May tikat yung muli kikumtel pa kat from mga, kalmen from lasa pa, hatsinin na si mainin na nurekle, pela siki, in kanaus, la tepal siki, lan kia pa kumle, kumin matiwin siya wumapat-pat, kumin pilesak kayo kaya misya lan lem, na kumepatiwis siya wumapat-pat. So may na kayo mga online, long si matakamen na kayo, praise the Lord ko, God bless ko, katinsibu ka ta, wangan na siya, kumpin te aroma katil pa ko, kumpin te akos makatil pa ko, wangan siya kon super so ang kamen na kayo. Wangan siya kon pak mangan, hawli ako peptais na kayo ninlim. Hawli ako aroma limil pa ko, kumintim ta, praise the Lord, kayangan, kulo, pasto, kulo makimangan, lemil mo timit na kayo pangun yalam kung kan pang do lem dahil wanganin mo loman mit na kayo na Jesus champrama kiko champrama ta ko ki long si ngamit ko sai ngan long si mit ko sai ngapinikin mit pak ngapinikin metalo katil long si kum katil ro kat mit ma pornikin kat mit mam tansinga kat kan testify kela kat sa pasta katil rela il na para mas ngayon. May matakamen, mensis kamenan. Ngating situ iki pas na kata. Hauliak. Harama si may kalam ako memulak yan. May sisi na sisa kung saan nga orela makatil pa ako. Praise the Lord. Alright, sigal, alkos, maingin na kayo ako sikat. Mukuik mga sampram na simke, mga pak na simke lalal pungi. Hauli ak peptais, mga na kayo kung kan proof ya kikaslan kat. Ngatip sampram wangan sipe yispelum. Pasin kat kilong silal na sinmeta, alto tingapay muli kumla, to katilu sin makunak, ngat pak na siu. Ngat pak na sinmet na kayo makain long. Initala elorela tari. Kayo katarilen mo kita kumin mamol. Masingi natok mapat-pat.
Mai na kay walk wak singkat siya ke Christ. Ikil katle ni kimit lokalok na kimit kawaklan. Ikil kumletari. Heart na payin na mas confidence lumo. Lain sapla kumemat tuyam aton kat ke elikil kumle. Kumemat tuyam matal ki makuluklom. Menelis na kilalal pungilong. Ilaknas na siya kumle. Il justify, kalme pa, ilorela kum chuwas siya matal. Siya mawarin met ko inorela ma siya ngayon si Pena. Alright, kulon na sin papa. Elesin na siya kunokon singe. Me kunokon lo ma sa born again believer. Me ma kunom ki kum born again na. Kaya ngayon dito po, pangima, leila kaslan katin tapo. Elesin na siya kunokon singe. Inoro, tamit niya, in met ka. Nail tikon mit kawak siya na kinal posiselle. Hakila na kuluklal. Hakila na kla without Christ wangin pintrak tilbak. Pangima long silan papa. Long silan papa rakat kan tun siya ngay. Wail siya na siyum kikat tuwawan siya ngay. Wawan siya ngay. Fak makot fako. Kung pinitilal lalal pungi makatil pako. Payang makatsul ke kena painge. Sigalya. Katil rata mit na kawain mit kawaklal ke Christ. And no penag na ke kasasing il teorela kon teora mail pak nge. Il lorela na sin mit siya hakos long euro. Mitapong le ke language nan ko mo it doesn't matter ngako na na long siya. Mo tapong le. Eti pangan. Katil tiyo ekla makuluklalos. Eila kalimina si soye si ma ilaro tayo sin mit kawaklal na piye masingay. Siya lang si bakla piye masingay. Ilaro piye masilaro kumitongan. Kung kansi na ki scripture. Eila kalimina si soye si ma ilaro tayo sin mit kawaklal piye. Como eu rapcata comigo, mas ele fina academia, lá academia é melhor fazer. You must be born again. Praise God. Que coisa que on. Amen. Sige, si John sapta di mekos. Posingal si singal luo. See it, John? Tina see it, John Panga. 1 John 5, 11, 12. Paingi malolon God. Kadile sin na si small mapat-pat. Ekate small mapat-pat singe sinwin natol. Be reconciled to God, eh? Reconciled to God. Toko posiselle fakak na sin lakum lalal pungi. Mo el pawan natin ka. El misya kumin mo. Di katay na may siya way ni Lasherol at maulinin. Katay na may siya way natin ka. El ti Lasherol wangin maulinin. Na inalina kuchersi ngitla na li kalim na pa ke petse si masrulayak na junge. Kumenin na kon maule, may kumait kuluksi. May na kayway ni ngan maule, hinin na Christ in pa aksios o aknas na sila. Kalim enjenge. Kata pokla kata. Kal pokla na ki posingalya ki lukaran sa talimekos. Na posingalya. Payang makatsulga ni kuna painge katil rota met na kay wain met kawaklal ki Christ. Katil tiyo ekla makuluklalos. La kalim na siya o yesima ele oro tayo losin matawak may kawaklal. Now kung pinli na ke urekma, kung mali ke urekma sa talupe, basta li not mas kumpak. Oh, as ka aso na ke anjing
A scripture kum long sin sang tapila mo ito nga. Katilar po kya. Kel si pena pangaito. Kina na naklalil tim talikum na kumuna ilara si plena. Leila tangon lalin kan mukle kumyak. Kumlonga kikikyasil nil moul. Nakikumlong kyas nga no, lalal pong ito ko kilong. Kikyas lang kat pa, chonon ko sun multoliwa. El tako na siya kyas nga. It is the spirit that quickens. Ngon pa may sang mula. Ikwasi nga wang kalma, wang sipe. Kyas mal pa nga ngon el moul. Nakikumlongan, lalal pong ilumat ako. Kumakulan at may katil sang na simait na kawa. A measure of faith atlan mit na kawa. Nakatil mo klimang kiplan lal, kumin ka nauliyak. Mait ma pornikin, mait ma fast pal na kilong siya. Ini na mait na yung anpel na kawa. Regardless na may situation is kyan. May ilalakay latari ma fela siya nga isang katangal la, akulukyan la, al siya na Christ Jesus na kingan mapatpat. Kal katsum na ke loan. Ke mainge kat may tintapoy makas ng Christ. Ay na yung kat pa si Ben na sinsin kinkawos ke may lutila tro. Now long may na kayo. And online viewers na kayo in kan akulin pa masang ila. Kat tram mga tiki collar tiki lalmit mitlas. Tiki na naklas si Ben na. Akilang silang kat kumin ka na ro. Ay nakilang siya. Ana yung kat pa si Ben na sinsin ke. Liye. Warning pang kat mait may warning mait na kawan kalim kela lain sapla kumetu kumpine pak pakitari na sinsi matin mise kel mise let tukun mise pananon ko warning ito kapel na kawa kumelong pel na kawa haprangan message nga atat na kay message na kawa kisendo insul pak kayo mita men mita luk ki ala kala luk ki sangana sangaro menilos ti liya makatil samsam ali ma mait si pa samsam Kimaingi kat may intapoy makyas. Ana yung kat pa si Bena sinsin keken. Leila kuminaklin, makatil sinsin kin kom, para el palela may lutingan sun kom. Kat kayapes you was kain in Christ. Teke ini nalusinge, teke ines, teke wala, teke katay na makat kayape. May nakaywan kan long message ha, kain in Christ. Manil pa mold, il pa short mold na suma. Leila katilan ikil kumusle. Kat tikoy nikol, ngat tikoy nikol la. Wangan si pastan singa koy nikol la mo ito. Dokum si pelongan singa. Dokum ito lahat may palo kikiep mo siya ngi kialu. Kum ito lahat may koy ikol la makatil pa ko. Elti lo makatil pa ko. Elti luti makatil pa ko. Aylan ko la nikil kumle. Kumin long mail pa ko likina makatil pa kan. Hart met tuti mo siya nga na palay. Dahil makatil pa katora, may tatloeng na siya. Pangarik man na siya mo ito. Pangawil na siya Christ. Manawawa siya na siya may makikip. Ikalay niya na kata in makalam mo ilal wail na paye il pasto kol tikin il met kol tikalu al so peptais like in Jesus mayen ilarang na il wail leilalan wal na sin Christ leilalan ng anaklan wail na sin Christ. Praise the Lord. Leila katila ni kul kuwusle likimait makalok na kimait kawaklan sang si pasan. Kateto ka ni proin siya. Kimait na kayo malong message. Papa, kulomalap kayo na yung Jesus Christ. The way, the truth, and the life. Kulomalap kayo malutut makumpen na pa siya. Wangit kas slash katsang na kayo. Mapayit ako, Jesus Christ makay pa napapayit. Mold ako, Jesus Christ makay pa napapintrak na kimold. May siyaklat, Papa. May na kayo. Talyuk-siyuk may force. May matanina, Papa. May kod pastor, tikin, layman. May kod kialu na kayo. Wangan sampram kialu mo siyang kipel siyang sampram matako kiya. Sampram kiya makatil pak na siya mo ito. Katilikes na katin samon mahal pa ako. Payamang may tayo kan mule.
Mayin wang si mit ko ni kolamit. Laylamit na kayo matakoin ko and we got long message. Elosin long, lalal pungin na pala, kirsipin long silom, elos long at. Hinauliak, hinpeptaisle, in is Christ Jesus. Papa, kulo malap na siyong kaproy, Holy Spirit, katyo sa po ikum, Papa, katyo sa po katipak, long silom insikyak yamulan, mit na kayo. Mainin ay nauliak. Siya mainin na is Christ ay pangamulila na silos. Kulo malap, Papa. E nasis na kayo siya makatikin matalik na tumasya. Katin sikala ni na karangan matalar. Katin sikala ni na matak yung mapay masiwaslom. Mawiyas na kayo yen na kayo maylaw sarwe. E leim ki kumtako ki mait kulu. Kat mait kulu kumtako muli katlepe. Mait na kayo siya manan ka mawang lepin traklang. As pin traklal pel na kayo kilis kaslan ka. Kung makaipan na kayo ni kalamait ni Papa. Kain in Jesus. Amen. Layla katil na ni kulkuos na likimait lokalok na kimait kawak. Aksa pila ki longol siye. Wangin makuluklan Christ kum long tari. Elte na ininalan mise. Takis bin long silal na sikum. And kulon na singkatla ilaran na kinakumrela. Kumays Christ alen lemlo memait langol. Ekisipes katil ro tailan ni peis ki makuluklas. Takikat kapas yang nasil. Kat ko inipis ki was lankat. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Katil mo na paye. Mapinsak mo, pinaas mo wikat ki ko singa ko online. May tilsi peliya may la fiyor sa kasta ko na ki message. Paroy kelos. Mens kontiyo ikla may tikas. Pinamit siya na, paroy talen mo. Katayin na natin karangan katinti ale, ingan ki popularity, maas nga na mga pusin mo. It's never about pusin mo. It's long silang kat na sin mo. Pero ay kaya, may tasmon na may tikas. Kung kayo, just la buk na tuman pa, na ngayon sapla pa ngayon, mapinsak mo, matala ula. Kung pinulang ang usot, ngayon retail lang akong fall. Ngayon retail lang, wala nga laliya. All right. Titus, so, kos na riti na siya. Now, nasus na itong puksyangan. Titus sapta tolu, pas tolu na ke itkos, kawan kos. Haliye kuminkan kalam ke. Tolu na ke itkos, nga ritlo. Met, Koto waya pelalpun. Siakos etapung le. Kum te koin te kalim ke lame makatas ke met. Pangay nga kum met. Kot met tapung le, kot met lalpun. Kot met siakos. Kot to kalansa palong la ni kwe. E kainin mo ak purpose. Long sila ni kwe. Mapikwe singa peri na ro. Kumita la me kaslan kat pako. Katil niye katilito manaslar. Ilito ininolar. Ito la katikan si penaikle. Na long pangi makatas kemit ki wangin katlas ro. Kat kainan manakulu ke so. Mita sangakat, katoya pesanga Protestant. Liye, wangin sipel pastolo manduti ko makon sangalu siya. Wangin. Fin the Protestant church, tenuti mo ito sanga mo ito. May sibe na kine. May me,
long si pa. El pinte long si kumilti kan floyak sim la kumtlewelan. Sang si pas ng gunlan Jesus. Sang inalan ako. Inkalam na kumitala me po ako. Hallelujah! May siya nga kate, katoya pe siya nga los. Tasakta, kikaleng elong silan kat. Kikaleng elong silan kat. Kikaleng elong silan kat. May tlang ulas, hakkalim ye yaktari. May katle, tiya kesipin katay na urik mawulas. Tikisipin katay na urik mawulas kataro, al muli katle, kesipin pakutay lal si pena. Katilong si kum. Katilong si mit na kayo ma, wikat kipel si ngay, when na to ka loki na kaya, when na to ka suwem na kipel mar service kaya, ilong si para kum naranan, ta leila kuminisam. Ilora kuminlong akun ma ikle si ma planning. Met tu itile, met tringle si klang apak mo kum naranan, fal kuminlong. Ari ikle, men katil pakum tum. Kung longat message nga, kung longat kaslan kat nga, makilang silang kat kumin mo. Kung ti longat kon mata, like, spell na pa eh. Alright, til muli kat le kingan matal siya, hol kat le in esse, isus le sasya, emol sasya na siya. Isus le sasya, emol sa, pako was na kaywa, when na si pelo na pon na, may na kayo maulyak peptides na el metsasya si Christ Jesus el mauline. Hallelujah! Thank you, Jesus. Kilong kalang yoklan na lon ka, til o kwaya mga matal na pers ke Jesus Christ may tlang ulas. Ke Jesus Christ may tlang ulas. Ukuk me na pers, ngon matal lon ka. Siya ay batayin kum, natuk, mapatpat wangin siyaplay, pang makatil na siya. Katin matayo ron, mapatpat. Mga nakaiwa, kilang silang kat. Siya long message siya, tikoy nikle, tikoy nis, along siya na matakilang sila, kadalang si kum. Nga kabentun siya ng fact na payin. May nga siya may manon kumawang lepin traklok, ta kadalang si kum. Kisbin long kalang lal, kat fact si wasi yak yurin kat, kumak si wasi yak tari, ki pelsi makum receive press, kumak si wasi yak Rome sa pelimiko del fakla. Hallelujah. Kat fact si wasi yak yurin kat, usui moul mapat-pat. Usui moul mapat-pat, siya kat pinsak ke, pangay malutut nga kum lango yako, pangay mamol na siyum, pangay makumpak na sinmait na kaywa, pangay makumara, makunom, kuminpain, ero, tamitsin kawak lan kat. Elan mole, elan receive Christ, mole, misingi, natok, mabatbat. Please. Test.
Test. Well, praise the Lord. Na unas katsangun si pass na koan. Kulo malap ni ke may luti makadaiso ikang Ngapin siya mo online viewers kuming kinakalin long lip sa mga et yang napayan na ke. Kada ligay sa napayan ng chef na kayo Maluti o yagala na yung kada ininagtingkan mulgun, wailal tal, tawal la kias main ng pala na sin maita. Kalo malam na sin media, ala na kawas na ke, aliklan kias. Kias kalim si bang pangtitut. Kalo malam na sin maita na kawa mars pa o yakang Tarliana kita kaluman, at silbi sa pa ng puyas ng ganta ka, long kas mo ul mayak kaya kat na pay kimulat. Thank you, Lord. Luman lang. At silbi na sang si pasan, praise the Lord. Snan na kanta na bas kid. Mabubu magadis. Kaya, so, army pack saya, pinbuangin, right, basta lino.